бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нашри махсуси барномаи тиловатии Пайгом манзури шумост. Ассалому алайкум. 6 сол инҷониб санаи 16 ноябр дар қаламрави кишвари азизамон рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана таҷлил мегардад. ҳоло ба гузоришҳои мо вобаста ба ин сана манзуратон мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. бахшида ба рӯзи президент дар саросари Тоҷикистон чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор гардида истодааст. санаи 16 ноябр дар кохи лоиқи шаҳри Панчакент тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бахшида ба рӯзи президент чорабинии фарҳангӣ доир гардид. сароғоз дар ошёнаи якуми кохи лоиқ ҷиҳати таҳким бахшидан ба арзишҳои фарҳангиву маънавӣ, эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, арҷгузорӣ ба мероси боини ёгон, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, дастовардҳои солҳои истиқлол, дастовардҳои донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент аз ҷониби шӯъбаи фарҳанг, донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент, муассисаҳои мактабӣ ва дабистонҳо ба намоиш гузошта шуд. Пас он дар толори кохи лоиқ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ҳамоиш бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфта, сипас раиси шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода сухан намуда ва ҳама аҳолии шаҳру деҳоти Панчакентро ба муносибати таҷлили рӯзи президент муборакбод намуда, аз саҳми беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот ва амнияти кишвар ёдовар шуд. раиси шаҳр аз ҷумла таъкид намуд, ки ҳар яки моро зарур аст то ба қадри ин ҳама озодиву соҳиби истиқлолӣ расида, ҳама дастуру супоришҳои сарвари давлатро сармашқи кори хеш қарор бидиҳем ва бикӯшем то бо донишу малакаи худ Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. дар фарҷом аз ҷониби кормандони бахши фарҳанги шаҳр баҳри болида хотири ҳозирин чорабинии фарҳангӣ пешкаш гардид. гузориши мартаба Раҳмон ва Ниг Муҳаммад Мирҷонов, Хайём Ҷураев, Талабшод Тошев ва Шоҳусайн Солиҳов. ҳамасола санаи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин санаи муҳим дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент чорабинии сиёсӣ бо иштироки раиси шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода, собиқ вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шафоатов, собиқадорон ва аъзоёни фаъоли ҳизб, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, намояндагони васоити ахбори омма ва дигарон баргузор гардид. чорабинии сиёсӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони президенти мардумӣ, президенти ваҳдатофар бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. раиси кумиҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент Мурод Шукрзода аз нақш ва ҷойгоҳи ин мақоми олии давлатӣ дар ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон, хидматҳои мондагори пешвои миллат дар таҳкими давлатдорӣ ва пойдории сулҳу субот дар ҷомеа сухан гуфт. сипас дар назди ҳозирин раиси шаҳри Панчакент муҳтавои боби 4 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки вазифа ва салоҳиятҳои ин мақоми олии давлатиро муайян намудааст, ба ҳозирин шарҳ дода қайд намуд, ки дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун шахси сулҳуофару сулҳпарвар, сарҷамъкунандаи миллату мардумсолор, амалисозандаи заҳматҳои ояндабинона баҳри рушду нумӯ ва ободии ватану фароҳам овардани шароити арзанда барои мардуми кишвар, ташаббускори ҳалли масъалаҳои глобалӣ, шинохта шудани пешвои муаззами миллат президенти Тоҷикистонро на танҳо сокинони кишвар, инчунин ҷаҳониён эътироф намуданд. воқеан хидматҳои шахсияти
шахсияти беназир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди давлати миллии тоҷик, барқарории ҳокимияти сиёсии давлатӣ ва истиқлолият, пешгирии хатари нобудшавии миллат, хомӯш намудани оташи ҷанги дохилӣ ва барқароркунандаи сохтори фалаҷгардидаи ҳокимият хеле бузург аст. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ собиқ вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шафоатов, собиқадори ҳизб Маҳбуба Ҳабибӣ, рӯзноманигор Турдибой Солеҳзода, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панчакент Улуғбек Ҳусейнов сухан гуфта изҳор доштанд, ки Тоҷикистонро имрӯз нисбати солҳои пеш ободу зебо, мардумашро дар амну осоиш мебинем ва дар ин кор саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст. баъдан чанде аз иштирокчиён фикру андешаҳояшонро баён намуданд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст гардид. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солеҳов ва Хаём Ҷураев. طبق نقشه چارابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکент با اقدام دانشکده آموزگاری تاجیکستان و کالج آموزگاری شهر در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکент کنفرانسی علمی نظریوی شهری تحت عنوان سهم پیشروی ملت در رشد دولتداری ملی تاجیکان بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. کنفرانسی علمی نظریوی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. نخست در نزد حاضرین رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده سخنرانی نموده اشتراکچیان را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکент با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همه ساله سنه 16 نوامبر تجلیل کرده می شود تبریک نموده قید کرد که مقصد از تجلیل روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشان صداقت و محبت بی پایان مردم سربلند تاجیکستان به پیشروی محبوب ملت می باشد. با شرافت سیاست عاقلانه و هدفمند و آینده‌سازی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکستانی صاحب استقلال در راه بنیاد دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه قدم‌های استوار می‌گذارد و روند بنیادکاری و سازندگی با مرام ادامه دارد. در دولتداری نوین تاجیکان سهم پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان که ملت را به هم آورده در مملکت صلح و ثبات را تامین و رشد همه‌جانبه تاجیکستان عزیزمان را به راه ماندند خیلی بزرگ است. محض به خاطر آموزش کار و پیکار و خدمت‌های صادقانه پیشروی معظم ملت به نسل امروز و آینده سنه 16 نوامبر به رویخط جشنواره‌های ملی که مقام عالی قانونگذاری کشور تصدیق نموده است وارد گردیده در جمهوری تاجیکستان همچون روز پرزیدنت جشن گرفته می شود. اظهار نمود رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده. در ادامه کنفرانسی علمی نظریوی رکتور کالج آموزگاری شهر پنجکент جاوید خالف، دکتر علمی تاریخ، استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکent شادمان واحدов، طالب جان شیخیمov، آموزگار نادیر سلام و نامزد علمی تاریخ شراف‌الدین قربانов، آموزگاران شهلا فتح‌اللهیوا و شیرینشاه نوراللهیف معروضه نموده اظهار داشتند که از روزهای نخستین فعالیت راهبری دولت برنامه‌های مکمل دولتی را طرحریزی نموده برای تامین صلح و ثبات و وحدت ملی، برطرف‌سازی عاقبت‌های درگیری‌های داخلی، متحد نمودن تمام قشرهای جامعه کشور، رشد دولتداری ملی، تلاش‌های بی‌سابقه انجام دادند. سرور دولت برای تامین استقلالیت انرژتیکی، امنیت آذوقه‌واری و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را هدف‌های استراتژیکی عنوان کرده برای رسیدن به این هدف‌ها و یکپارچگی تاجیکستان صاحب استقلال خدمت‌های ماندگار را انجام دادند. در ادامه همایش چندی از اشتراکچیان فکر و اندیشه‌هایشان را بیان ساختند. کنفرانسی علمی نظریوی را رکتور کالج آموزگاری شهر جاوید خالف جنبست نمود. گزارش سبرینا اکرم و شاهحسین صالحov و خیام جوراев. با
با مقصد بروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نمودن چند از سابقه‌داران مهنت، رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با منزل استقامتی سابقه‌دار سوحه صنعت محترم عثمان و سابقه‌دار سوحه برق مساقل عزیزов و خدمتچی دولتی مبرو بابای و تشریف برده از حال و احوالشان دیدن نمود و به آنها تحفه‌ها و مکافات پولی تقدیم کرد. رئیس شهر پنجکent ضمن عیادت سابقه‌داران را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکent با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده قید نمود که خدمت هر یکی از آنها برای دولت و حکومت پرارزش بوده، برای نسل نورس شایسته تحسین می باشد. همچنین سابقه‌داران مهنت برای دستگیری و غمخواری بر رئیس شهر پنجکent اظهار منتداری بیان نمودند. گزارش صبرین اکرم و واشو حسین صالحов. بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دهه نورستان جماعت دهاتی چینار از جانب صاحبکار محمد رضایف نسیم میدانچه ورزشی ساخته به استفاده داده شد. در مراسم افتتاح میدانچه ورزشی رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده اشتراک داشت و سخن گفت. ضمن سخنرانی خویش رئیس شهر به صاحبکار برای ساخته به استفاده دادن میدانچه ورزشی اظهار منتداری بیان نموده حاضرین را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکent با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده قید کرد که تاجیکستان را امروز نسبت دیروز و سالهای پیش آباد و آزاد و زیبا مردمش را در امن و آسایش می‌بینیم و در این کار سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی والا است. سپس رئیس شهر پنجکent به ورزشکاران توپ فوتبال تقدیم نموده چند لحظه بازی فوتبال را تماشا نمود. صاحبکار نسیم محمد رضایف منتداری خود را برای دستگیری صاحبکاران بیان ساخت. من شو دهه نورستان ده استقامت قلمان خداga شکر من شو ده من روز prezident mana bugun 16 noyabr istiqlolimizning 30 yilligiga atab mana shu stadionda varishgohda ochdim. Mana bolalar mana shu yerda o'ynab rohatlanib, avvalambor prezidentimizga, peshvoyi millatimizga rahmat, bizlarga shunday imkoniyatlarni berib qo'yibdi. Xudoga shukr. Undan hamma qishloq ahli minnatdor. Boshqalarga ham mana shunday imkoniyatlardan foydalansa va nafaqat varishgoh, hammom, boshqa narsalar qursa, jamiyat uchun, respublikamiz uchun foydali narsalar qilsa, mana shuning tarafdoriman. واقعا هم اقدام پیش گرفته صاحبکار خیلی مهم و سری وقتی می باشد و امید می کنیم که دیگر صاحبکاران نیز با بنیاد انشاءهای گوناگون برای آبادی شهر و دهاتمان سهمشان را می گذارند. گزارش صبرین اکرم و واشو حسین صالحov. بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در کالج طبی شهر پنجکent چاره‌بینی دایر گردید که در آن مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر افضلشاه دوستزاده اشتراک داشت و پیام تبریکی رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده را بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به سهم حاضرین رسانید. سپس در ادامه چاره‌بینی دانشجویان کالج طبی در وصف پیشوای ملت تاجیکستان شعرها قرائت نموده رقص و صحنه‌ها را نمایش دادند. در خاتمه مدیر کافدره فن‌های ریاضی و دقیق فرزانه مجید و سخن گفت و بار دیگر حاضرین را با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبریک نمود. گزارش صبرین اکرم و واشو حسین صالحov. چاره‌بینی بخشیده بر روز پرزیدنت در مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخی و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی با اشتراک کارمندان آثارخانه و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 با راهبری معلم جرعی و موزونه دایر گردید. نخست چاره‌بینی را معاون دیرکتور روح‌الله و فیروزه حسنی آغاز بخشیده حاضرین را با این جشن تبریک و تهنیت نمود.
сипас мудири шӯъбаи таърих ғаниева дар мавзӯи президент пешво ва роҳнамоии миллат баромад намуд. ҳамчунин дар чорабинӣ мудири шӯъбаи бостоншиносӣ саидов умарҷон баромад намуда оиди хидматҳои ҷаноби олӣ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон суханронӣ намуд. сипас барномаи фарҳангӣ аз ҷониби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 манзури ҳозирин гардонида шуд. فردای ما درخشان، حاسدی ما پریشان، تاجیکستان زنده باد. ای سربری دانای ما، امامعلی رحمانی ما، تو فخر این دوران ما، باشی تو دائم سربلند. дар фарҷом иштирокчиёни чорабинӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо аз ҷониби маъмурияти осорхона қадрдонӣ гардиданд. маврид ба қайд аст ки чорабинӣ тибқи нақша чорабиниҳои осорхона таҳти унвони президент пешво ва роҳнамои миллат доир гардид. дар охир хонандагони муассисаи мазкур аз намоишҳои толорҳои осорхона дидан намуданд. гузориши мартаба раҳмонова ва талабшоҳ тошев. ободиву озодӣ, сарсабзиву хуррамӣ, бунёди корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои таълимӣ, беморхонаву марказҳои савдо, пурнозу неъмат будани дастархони ҳар як хонадони кишвар маҳз аз сиёсати давлатдориву меҳанпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. маҳз ин шахси соҳибмаърифату сулҳпарвар буд ки имрӯз номи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳама мешиносанд. маҳз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастанд ки имрӯз мо дар замони оромиву осоиштагӣ зиндагӣ мекунем. бо чунин суханон омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри панчакент Марина Шарифовна Зайниева чорабинии адабию фарҳангии хешро ифтитоҳ намуд. День президента Республики Таджикистан, ребята, это дань уважения к заслугам нашего уважаемого президента Эмомалӣ Раҳмона, основателя мира и единства, лидера нации. Объяснить, что такое Родина, ребята, почти невозможно. Это такое слово, которое дорого каждому человеку в жизни. А то, ребята, что у нас есть Родина, что мы живем под мирным небом, что мы ложимся спокойно спать, утром встаем, идем спокойно в школу, не боясь, что где-то будут взрывы, где-то будут стрелять. Мы спокойно живем под мирным небом. И вот это, ребята, вот это, то, что у нас есть сейчас, это огромная заслуга нашего президента, нашего уважаемого президента, лидера нации Эмомалӣ Раҳмона. бахшида ба рӯзи президент толибилмони синфи 8-гаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 бо роҳбарии муаллима Марина Зайниева дарси кушод баргузор гардид. чорабинӣ бо хондани суруди миллӣ ва суруд дар васфи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. В 1990 году Эмомалӣ Раҳмон был народным депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан в 12 созыве. 16 ноября 1992 года 16 сессий Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомалӣ Раҳмон был избран председателем Верховного Совета Республики Таджикистан. 6 ноября 1994 году Эмомалӣ Раҳмон, тогда же Эмомалӣ Раҳмонов был в всенародном голосовании был избран президентом Республики Таджикистана. дар рафти чорабинӣ хонандагон аз тарҷумаи ҳоли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сар карда то меҳнатҳои шоёну дастовардҳои беназири пешвои муаззами миллат ҳарф заданд. Его миротворческая деятельность была неоднократно отмечена государственными наградами, а также наградами иностранных держав, признавших и оценивших усилия президента Республики Таджикистана по установлению и поддержанию мира в стране. За заслуги перед Родиной в 1999 году удостоен звания Герой Таджикистана.
قرائت شعر و گفتارها باشد بخش دیگری برنامه ادبی و فرهنگی تهیه کرده طلبگان بود. Наш мир поэтому счастливый, земля гордится красотой, наш президент навек любимый и не сравним никто с тобой. Наш президент, он самый человечный в мире, он самый справедливый человек. Таджикистан наш процветает с новой силой, столица Душанбе, жемчужина, цветок. Все люди выбирали Эмомали Рахмона смело и выбирали его лишь одного. Наш президент достойный, смелый, живи, бери пример с него. Сейчас еще мы дети, а в будущем мы граждане страны. За родину стоять лишь нам, по жизни за нее в ответе каждый. И горести, и радости поделим пополам. дар идомаи суханронӣ омӯзгор Марина Зайниева қайд кард ки маҳз хизматҳои шоистаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар барқарор кардани сулҳ, сарҷам кардани миллати тоҷик буд ки имрӯз ба роҳбари давлат унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дода шудааст ва насли ҷавон имрӯз бояд ин саҳмгузориҳои пешвои муаззами миллатро арҷ гузоранд. яъне бо хониши хубу аъло интизоми намунавӣ дар ободии диёри азизамон Тоҷикистон саҳми босазо гузорем. Мы можем с гордостью сказать, что никто не может поставить под сомнение нашу независимость, нашу родину свободную. дар интиҳо ҷойнишини директор оид ба корҳои тарбия Манижа Бобобекова сухан гуфта ба баргузории дарси кушоди хонандагон баҳои баланд дод. зикр намуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба соҳаи маориф, илму маърифат таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамоянд. барои таҳсилу касбомӯзии ҷавонон шароит фароҳам меоранд то дар оянда ин ҷавонон соҳибкасбу соҳибмаълумот шаванд. аз ин рӯ насли ҷавон бояд бо дониши хуб ва ватанпарастӣ дар ободии диёр саҳмгузор бояд бошад. гузориши Мюниса Атамулоева ва Исмоилҷон Холов. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهری پنجکент برنامه فرهنگی علمی ادبی با اشتراک آموزگاران و خوانندگان مؤسسه نام برده اوید فعالیت پرثمر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ҳамоиш бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. хонандагони муассисаи мазкур аз ҳаёт ва фаъолияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомали Раҳмон сухан гуфтаву аз дастовардҳои даврони истиқлол ёдовар шуданд. баъдан баҳри болидахотирии ҳозирин аз ҷониби хонандагони муассисаи мазкур саҳначаи тарбиявӣ пешниҳод гардид. маврид ба қайд аст ки ҷашн гирифтани чунин рӯзҳои таърихӣ баҳри ба ҳамагон нишон додани чунин як давлати соҳибистиқлол ва озоду шукуфон буда баҳри насли наврас ҳамчун намунаи ибрат нишон додани кору пайкори гузаштагон аст. гузориши мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71. аз баргузории 16-умин иҷлосаи шӯрои олии тақдирсози ҷумҳурии Тоҷикистон 29 сол сипарӣ гардида дар тӯли ин солҳо кишвари мо ба бисёр дастовардҳои бузург ноил гардидааст.
ҳамин аст ки имрӯзҳо ин саҳнаро дар саросари кишвар бо тантана таҷлил намуда дар ҳама корхонаву муассисаҳо, чорабиниҳо, нишасту конференсияҳо доир гардида истодааст. Дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 29 шаҳри панчакент низ таҳти роҳбарии ҳамроҳива Гулнора, ҷонишини директор оид ба таълим, конференсияи илмии адабӣ доир гардида, дар он аз таъсисёбии давлатдории навини тоҷикон сухан гуфта шуд. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардидаву дар он омӯзгорон, хонандагон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар васфи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маърузаҳо намуда шеърҳо қироат карданд. ҳамчунин аз ҷониби хонандагон дар бораи зиндагии пешвои миллат ба ҳозирин маълумотҳо пешниҳод гардида дар васфи ватану истиқлол суруд низ сароида шуд. президенти кишвар зимни суханронии хеш ҳамеша иброз медоранд ки ҳарчанд ки ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллӣ раванди бисёр вазнину сангин ва тӯлониву пурмашаққат буд, вале хушбахтона ҷаҳду талоши фарзандони содиқи халқи тоҷик бо сулҳу оштӣ, ваҳдату ягонагӣ анҷом пазируфт ки он имрӯз ҳамчун таҷрибаи нодири ҷаҳонӣ эътироф шудааст. воқеан имрӯз ҷавонон гуфтаҳои сарвари давлатро хуб дарк намудаву онро сармашқи кори хеш қарор доданд ва баргузории чунин чорабиниву ҳамоишҳо аз ҷониби хонандагон далел ба гуфтаҳои болост. маврид ба зикр аст ки баҳри болида хотирии ҳозирин аз ҷониби хонандагон рақси зебои манзур гардида дар фарҷом омӯзгорон бардошти худро оид ба конференсияи доир гардида баён доштанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Ниг Муҳаммад Мирҷонов аз муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 29. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайгом. То барномаи дигар танзиятон некунон бошед. хайр.